Nakon prvog dijela u kojem smo pokazali izradu varijabli i parametara, sada ćemo se posvetiti izradi regeneracije. Kao što vidite, regeneracija funkcionira, to ćemo raditi. I isto tako ćemo osposobiti virtualni day i night sistem. Kao što vidite, regeneracija pod always uvijek regenerira. Kad je dan vani u svijetu, onda se regeneriraju samo one varijable kojima je pod regen type označen day, a dok je noć u vanjskom svijetu, onda samo ove varijable kojima je regen type night. Pa evo, započnimo. Evo, ovdje smo stali, imamo jedinice koje smo napravili u prošlom videu. U ovom videu idemo napraviti regeneraciju ovih tu parametara. Ovako, prvo što ćemo napraviti ćemo novi empty object. Stavit ćemo ga u početnu poziciju i nazvat ćemo ga game manager. Sljedeće što ćemo napraviti, otići ćemo u skripte i napravit ćemo novu skriptu C#, nazvat ćemo ju gm_main. Ok, tu skriptu ćemo povući na game managera da bude kao komponenta. I sada ćemo opet pod objects izvući soldiera i možemo ga pustiti ovdje da poprimi svoj osnovni položaj. Otvorit ćemo skriptu game manager i skripta izgleda ovako. Krenut ćemo prvo gore sa public, stat type, time day. Druga varijabla public, float, time interval i to ćemo staviti jednako 10.0f točka zarez i treća varijabla public float time point. Float treba pisati gore. Pod update pišemo if time.time minus time point je veće ili jednako time interval. Otvorimo vitičaste zagrade. Time point je jednako time.time if time day jednako stat type .day time day jednako stat type .night else time day jednako stat type .day točka zarez i možemo to saveat. Ctrl S. U library unit skripti pod klasom stat napravit ćemo novu metodu public void regen. Otvorit ćemo, zatvorit zagrade, vitičaste zagrade i pišemo gm_main script jednako game object.find. Otvorimo, zatvorimo zagradu, jednu samo, pa onda stavimo apostrofe game manager. Nakon toga get component manje više, a između stavljamo gm main.
i na kraju stavimo ove zagrade i točka zarez. Dalje, if, otvorimo, zatvorimo zagradu, current je manje od maksimum, and end, current je veće od 0. Otvorimo, zatvorimo vitičaste zagrade, unutra pišemo if regen, regen type jednako stat type točka always, onda current plus jednako regen puta time točka delta time točka zarez. I sad to možemo više puta kopirati, to jest 2 put samo. Ispred ovih ćemo napisati else, i sad regen type stat type day, ovdje je night, and end gm script točka time day jednako stat type točka night. Ovo tu ćemo isto kopirati ovdje, samo ćemo napisati day. Ctrl save. Sada smo napravili metodu koja će regenerirati current i maximum, current HP sa regenom. I idemo u unit main. Tu ćemo samo napisati jednostavno ovaj void update. I pišemo, znači sad uzimamo ovaj health, paste točka regen. Znači svakim frameom čitaj mi regen. Mana točka regen. Stamina točka regen. Save. Idemo u Unity. Stisnemo na Game Managera, provjerimo. Ok, ima svakih 10 sekundi će se događati izmjena time, day i night. Stavit ćemo prvo da je day. Znači koristili smo isti padajući izbornik i sa ovim sleep, never, always. Ali koristit ćemo samo day and night u ovom izborniku. Možemo stisnuti play i stisnemo na Game Managera. Vidimo da je day trenutno. Moramo pričekati 10 sekundi i kroz 10 sekundi se promijeni u night. Ovdje nam se zapiše isto tako vrijeme. I evo ga, znači day and night radi, stisnem na soldiera, on trenutno ima sve nule, ajmo mu staviti sad ovako naknadno 1000 da je ima čega regenerirati, maksimum je 1000, current će biti, može biti 5, znači fali mu 995 healtha, ajmo reći to tako. I regenerira always, manu ćemo staviti da regenerira samo po danu, a staminu ćemo staviti da regenerira samo po noći. I možemo sada vidjeti koliko će regenerirati. Za 3, za 3, za 3. I evo, trenutno ovo uvijek regenerira, ovo samo preko dana regenerira,
a ovo samo preko noći regenerira. I sad je bilo 10 sekundi, dana je prošlo, sad je noć. Evo ga, sad je ponovo dan. Ovo je samo simulacija 10 sekundi, naravno da treba biti više. Evo opet je noć. I vidimo da to funkcionira. S ovim ćemo završiti ovaj video. Napravili smo regeneraciju. Ako nešto niste pohvatali, slobodno mi se javite u inbox ili komentar. Isto tako, lajkajte, šerajte, pogledajte moje ostale videe, subscribeajte se i vidimo se do idućeg videa.